So long an ERC Excellency, Honorable Chance Survivors. So ana mete ana ni acholi. Maber ida. Kakwana kama neno na ti ye ene ni ana mete alwing mateka ida. Ni wan macharu luo merwa ayo ke chan. Umerwa ayo ke chan wa yen yo. Mene maromo weko bulu no be achara. Yo men maromo weko bulu wa giber kichiling ichingi. Ene ye yo ma an atiki neno enoni. Eto pin neno mugo en man minne ko ganko. So ana twero lweny pia chuli. Lok mi miu mugo mwana mwunu wajoni. Ana merne wunu giko. This time ana mete wunu giko. So ana tika papani wan macharu luo umerwa ber mabe. Tutwale lung ana tika lweny pi buru. Mirya muchan ke ching buru. En an aka the bad news. Ampa politik en. Ampa politik en. So wun jo man enini ana bifunu wuma berida. So an machal aka the bad news. Ana tika lweny kum chan. Ana mete a directing luo. Ka kwene kama mer wano war ye. Ka kwene kama mer ana chibi ye. Kagana luo. En ye aka the bad news. Tika lweny ye. Matega rida. En an. So umeto following an aka the bad news. Ben ana be mete ki fonyo. Kagana luo. An aka the bad news. Honorable Chance Survivors. Dr. Bad News.